Kublai Shibun. Kublai Shibun. Yes, thanks. Dia perlu bertanya apa ya? Apa? Ini ada entah apa apartemen. Ini ada benar apa apartemen. Dia apa ni sih? Dia perlu baru ni wan di sini ni asa kini ni wan ni ada book dah kini ke apartemen mah. Dia ni asa ni apartemen. Macam ni. Kini kamu saja, student kamu letia, kamu songkai, kamu dapat TV. Long được cái dinh hi, cái này bánh na, kamu langsung di hang ni ni nasa kumba arsi kedai kumba pra, nyaw hajar arsi di Karang Biang ni, kawero bingla ya dan bun got mah. Kadang-kadang shanot jong Goa mah. Ketu sabar untuk oh ke bas pelat. Di mentah sini merupakan ada beach. Di yang saya pun EP sure dapat kai mah. Maru dang poi first time. Di sang tenat mah. Poi sini tambah shit bah mentah. Apa nak isi betul nampak yang isi pernah fan. Di mentah yang ada beach. Di saya pun dah record kini ke video. Masih enjoy. Oh shit. Oh kalau di rumah nggak lagi. Oh hapun kami itu. Tanah save energy. Patkan ni kedeka bedroom. Kalau ikumar ki janjing ya asyik berat nomor pala kerki ada selam bandet bet ki cekah. Deh kamu tu ini. Jing shit. Ni layap. Ani jing shit dah kali lah. Jing shang ru lah. Semua bahasa shit shang ni. Kadar jangan baik kubik mah. Show endeng nak lagi kamat. Oh, kini ikan. Dah. Tim tak buat bani tu ipi bang aklat bani tu nak lingkong. Ni lah kamu nama ka let kawan hang ni po kawan na we jaga shwe jaga ti dan bak ba tu kasni bai poi dak bus hang tu po bus station dan we breu la bayang tu mesti ai kali ti nyor kadar ba biang ma shi hajar lai spa kan hisi te rang biang ba kadar kali ro ka ba biang ka thmai barang thmai ka ba stai ma hajar shi hajar lai spa hisi. So bakap yang mah tinggal asyim nak ni teka irap nambar that ban syong skuti la plan ban wire skuti tang baba masjid kumni thang not sakasni do lanta ketiar ero jinjar te sybiang ni la wire nak kali tangai sini tengah try kila bandan kiwe ki breu bai khamduna Syajar orang yak try. Macam part kita kali bakaran thamai ro tak tahu ki kan syajar lai spa ada syajar lai yak ada kali baran. Teka petrolnya pan thap ki nya thap syajar san spa. Ka petrol sini kali khnai pau nyoting ka. Kan ka parking. Mentah yang apa ya beach? Ketengah ini ke beach? Juvi Beach. Horizon. Tinggal patch spot nak penuh. Ice cream. Look at the view. My gosh. Crazy. Kau jatuh kendo. Wait, kendo. Ewan na niya ka to.
Ini first time sa beach. Ano yung ting? Opo. Banyak daki yang ah. Orang angka pun jangan ambil lang. Yo, pada jalannya ini. Cute. Stay. Oh. Okay. You go walk there. Run. Lagi na kanyang jongaro. Momogowa waklut But ini day si spotting kah? Pa uni barem. Biar gue lihat jengi. Kaya di video sa Yay. video to. Ini di resort pengen buat doan mentah, Chuan Pet Kai, kadang ke rock pool. Hello, just wait for 2 minutes, okay? After 2 minutes, nothing will like. Sir, you also do. Please, sir. Smith, Sabang, Smith. Terus sa Sipangi ke jalan staya. Also one day. Nah, Please try. for free. Try for free. If you give me for free, I'll try. Discount. Pasan post eh. Wow. Hello, brother.
Di hello Parlok mentangadan berdua Parlok segi mah bagi kendo ini Goa. Hello, Paralak. So how are you, bro? I'm doing well. I met Perry today, very cool guy. Yeah, and Jay is also a very nice guy. Yeah, showing him around Pagator and yeah. Yeah, so where are you from? I'm from Canada. Living and going, like, nah, not Canada. Goa's much better. Goa is much better. Yeah. Jay, do you have an Instagram account? No. I don't, You don't have I Instagram? don't use it. I don't post anything. So sorry, especially girls. Reject. He's not available. Okay. Available, but just not on Insta. Okay. Okay, thank you very much, Jay. Thank you. See you. Kublai. Shibun. Kublai Shibun. Yes, thanks. Kublai Shibun. He also wants to be. Ayan na, idrain. Mantaran bapak sendal bat ni. Come on.